Eblisibli apostol Pablo, no coexpochis yu aminkili kapabal rikin di Cristo. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirishli pabal ut sahil cholejil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan, li ratin tohjuahkuichi atinak, salikatyuam. Solok salisantilhu, rikin saralux. Lishholomil qatzolbal chiru ligutana nashche, jun esil re Laodicea. Salihu Colosenses capítulo 4 versículos 16-18 nakataw lishraqikeb liratin li apostol Pablo chok reheb las Colosas ut huahkwi chok reheb eblah Laodicea. Akakshi ilmang sa lihua insa yang chek ehkwi chi ilek salish igles eblah Laodicea. Utlihu shintaklarik in eblah Laodicea ilo makakwi sa laish. Chekiere lah arkipo chak sa acholik angel kik ka kwesash kabali kakwa. Utchachalang chishpanun kilchi us. Lain lah Pablo ninsibalish sailech olarin rikin ko chihulti ko kere nakbakbukin rikin karen. Li usilal chikwang tashakerikin. Chihukain jo chishakbalah lihu Colosenses rikin lish taklankile utlish kebalish saish oleb li igles re Colosas ut Laodicea. Nakanaw nakiblich akilal neke kulmang ebli ma usilal nakapanu rakhlal ut chishunilain na ilmang ut napanumang chakchalen nakiok limag sa shben li ruchi George. Ho naktil ke kwang keblah Israel ho ishtenamit li qagwa Dios sa shben li ruchi George. Kishchal shqesh ten ankileb shtakhankileb lah angel chiru ho ebchak ebli probet. Rena kaneb li te'teng ang reheb lah Israel chishtaw bahal kuchiklish beheb uchisuk igrik in liqaqwa Dios. Chishtot balish ole uchkhal balish ka ushe uchtaqin-kil manaqsuk kuchiklik in liqaqwa Dios. Li profeta Isaías kishkut besit saqalish nimal shtaylish ol chidisheb lishtenamit shban lish ma usilalle shbanak num takhenak kuchik nakke ma kop chiru liqaqwa Dios. Lihu Isaías 1:21 nasheqeain. Litanamit li kikwang sati kilal khunshil kahonak shmushri kama ahunak yumbet ashaltik sholeb la Jerusalem nak kwang abana nakwan hunesak kamsinele ras ritz inachik. Li profeta Isaías kishchal shesh uqbaleb lishtanamit li qaqwa Dios chisuk ikrikin li qaqwa chisaqtanan kilimak chishkanaban kilimak uchtaqin kili qaqwa Dios. Li profeta Juan akwi lahkub sinelha kishbanu akwiain kishboqeb li tenamit chishchot baleb li shol uchkhalbalish kaush uchtaqin kili qaqwa Dios. Kishboqeb renak teshkul akwi li kubiha sa chaklish kutangil li qaqwa Jesús Mateo 3:2 ut versículos 8-10 na kishtiqeain. Li qaqwa Jesús akwi kishboqeb li ralash kholakh Israel renak teshchot li shol uteshkhal akwi li kaush. Renak taush ka kwilaleb resh ashbal ruheb li khunkhung chichalek manak li palak li nashbanu lima usakwing. Renak turuk shnum sinkileb li rashi kain rikin papal uting ataka mushqib sa li shtakikeb li kutan. Nakta chalek akwi rish li kapabal. Ebli apostoles ho kaneb akwi keshchalak wish eheb shbokbaleb lak papanel ho akwi tok sa li kahona lanakwan okbilo resh kana bangili mak uchtaqin kili qaqwa Dios. Li qaqwa narash taqlenkil khun esilal bukukaqta kwi re khun chichut chimuko khun chi igles. Li qaqwa nashkesh buqbal chish khuni leb li poyenam sa li ruchichoch. Hajal chanruli ratino bale. Hajal parte ke tawlimank. Li qaqwa nashbuqeb chish khach baleb riprikit li ruchichoch ut shtaqin kil li qaqwa Dios. Shtawbal li saqing li nashchechi iqeli li maqwal Dios. Liqaqwa naraqaq kwinak tokwang chichabil uchitik ruli qachu amrikin utnash juntak etarikin jun li jun sumalil li nakwang chisa salishchol jonelik jotanali narratauraq li ruchichol shtawbal li na yemang sakashlan atin felices para siempre.
Liqaqua Dios naxchichiqe jun lisail ch'olejil litaquan junelik. Ha'an linaraj liqaqua Dios qikin. Liqaqua kixtaqlachaq lisaqenk saxbena ruchichocha'in. Renak tixkutan obresi bayaq li ruchichoch. Hanaraj x'ak'obresinkil sumkuan krikineb lixtenamit. Saxtaqik naxchichi'i reheb liralaxkajol jun ak'chu'am barkwi junelik kuanq lisail ch'olejil. Toj saxtaqik liqaqua Dios tixjunajiru lichosha rik'in liruchichoch. Abananaqanaw naqchixjunila'in mukonaruta ta'kulmanq kuinqa ta'raqiq chijunkuakil linimlach'ajkilal ixtiklachaq salichosha. Sali Calvario lima usaq kuinq kitz'eqok chijunkuakil. Utaranaj kwi ebli ángel ke'xkanab'aj kwi ixpabankil. Rik'in ixk'angel liqaqua Jesús sali santil naje jaran salichosha. Ut atinak chirixeb lixtenamit linike'pabank re linike'taqenk re rajlal kutan neke'xtaw lixk'ulub'eb renaq te'kuyeq tesacheq lixmaak ut neke'xtawaj kwi lixtikelale'b chixb'anunkil lirajom liqaqua Dios. Xqab'inaq majun lipoyanam linaru xb'anunkil lirajom linimajkual Dios kuink'a naqarra liqaqua Dios manaq naqakanab xb'anunkil lima usilal. Saxtaqik naqtaquanq liraqb'atin saxtaqik li jun milchiaq chihilank litixk'ere liruchichoch takanaq chimak'achik xb'ankilal limaak tasachq chijunkuakil retalil eblajmaak lima junkuaj xeraj xpabankil liqaqua Dios te'sacheq ru chijunkuakil chan lisantilju Apocalipsis 21:8 liruchichoch ta'ak'obresiq tasaqobresiq kuchikru ut tatuqub'aq kuchik jochaq naq kiyob'tesik xb'an liqaqua Dios ut la'atat koskuitz'in k'aruli tasik ru xb'anunkil anaqkuan k'aruli naxk'utb'esil ach'ol anij xaq'extesil ach'ol marre liqaqua Dios mich'inank lach'ol k'ojk'oj q'an ut kaw xaqxoqat salapab'al jonaxcheqe liqatzulb'al ink'ata xaq taqakanab'x taqenkil liqaqua Dios qayali k'aru taqak'ul saxk'ab'a liqaqua Dios naqanaw naq liqaq'ajkamunkil q'axal nim salichosha liqaqua Dios obtesinqakwe toj sajunchik liqak'ajel.